Again, good day to all. Welcome back to my channel, El Maestro channel. Today, we will be discussing about operation of sets. Again, before proceeding with this video, my dear students, make it sure na natanaw na ninyo yung mga videos related to this topic. Okay? Yung sets, subsets, and all other related topics sa kaninga topic nga itong i-discuss karon. Okay, you can find that sa akong YouTube channel. Search lang ninyo ang title sa topic, then makita ninyo. Okay, so if you're done with that, we can proceed. Okay, the first operation of sets is the union of sets. It says here that the union of sets A and B, so class A and B, it could be ZY, so A and B represents the sets lang ha, so dili necessary nga A and B yun na siya. So written A union B, makita ninyo ang sign sa union is murag U nga baliktad. Is the set of all elements that are in A or in B or both A and B. The word or suggests union. Meaning, pag na kayo makita ang word or sa operation or sa statement, meaning na union siya. Okay? So to further understand this operation, we will try an example. Okay, first example na to class, it says here, if set A is equal to 1, 3, 7, 5 and set B is equal to 3, 7, 8, 9, so we have to find the union of your A and B. So first is we have to write what is being asked. So ang ipangita is union of A and B. If makita ninyo again, unsa na siya nga sign? Okay, that is a union sign. So pag naa na siya, union ang ipangita na. So saan na to? Pagkuha sa union. So, from the definition class, tingin siya, set of all elements that are in A and B or B. So, tanaw ni mo ang elements nga nasa imong A, unsang elements nga nasa imong A, so we have 1, 3, 7, 5, and tanawon po ni mo ang elements nga nasa imong B. Since ang atong union si A ug si B. So, what's the elements nga nasa imong B? Si 3, 7, 8, 9. So to get the union class from the word union, kung sa Bisaya pa ni panaghiusa or paghiusa, kung sa Bisaya, meaning isahon nimo tanang element ni A o element ni B. So ana lang siya. So kung imo lang isahon sila tanan, the result is okay. Nakita ninyo? So 1, 3, 5, 7, 8, 9. Okay, so ingana lang magkuha og union. If mapansin ninyo class, si set A na ay 3 ug 7, si set B na ay 3 ug 7. Pero sa atong answer, atong gisulat is isa lang ka 3, isa lang ka 7. Basig mo as mo sir, dapat duha ka 3, dapat duha ka 7. Nga naman, na may 3 si A, napoy 3 si B, napoy 7 si A, napoy 7 si B. Okay, if you can still remember sa previous video or sa inyong previous na lesson, okay, no element is repeated in the union of two sets. Okay, remember na ang set is unique ang mga elements. The common elements 3, 7 are taken only once. Again pag naay same nga elements sa kada set, pag union na nimo class, isa ra ang imong isulat, no? Taken only once. Okay? So how do we represent this one into a Venn diagram? Representation. If siguro some of your module, kung kinsa man nagtanaw ni module ninyo na ay Venn diagram, some wala. Okay. So for the sake of makabalo mo class, gi-add on na ako ni unsang pagbuhat sa Venn diagram. Kasi na-discuss na po na previously unsang Venn diagram. So i-present nato si union of A and B into a Venn diagram. So sa Venn diagram, kailangan nato okay, remember rectangle? A rectangle is a universal set. When I say universal set, tanang elements na sa imong universe.
Okay? Then, you have set A. Unsa ang mga elements sa set A? So, we have 1, 3, 7, and 5. Okay? So, dili mag-matter kung yun sa nang arrange sa mga elements as long as naa siya sulod sa set A. And we have also set B, wherein natay 3, 7, 9, 8. So, kuhaon na to ang union aning duha. So, if mapansin nyo class, laylain silang color. Signifies different set, meaning lahi ang set A, kasi yellow siya, lahi ang set B kasi green siya. Pag i-union na nato, isa na lang siya ka-set. Tawag siya union of, or set of, the union sa imong A and B. So, tanawa class unsay may tabo. Okay, unsay napansin nimo? Nahimo na siyang color blue tanan. Why? Because isa na lang man na siya ka-set. Okay, so meaning, kinsa ang naa sa sulod sa imong union of A and B? Mao nang atong answer, si 1, 3, 5, 7, 8, and 9. Okay? So, makita nimo ingana ang pagsulat sa union. Okay? Question. No, wala no? Kay nag-video man ta. So, next example. So, next example, siya. Let X, mo nang ingon ako ha, dili gyud A or B. So, pwede siya any letter. Gidiscuss naman na previously sa video nato. So, X, the set of X equal to A, E, I, O, U. And Y is equal to null set or empty set. Okay? So, find. Okay. So, i-find na nato karon ang union ni X and Y. Again. Okay. Unsay napansin ninyo class? Naa siya ay kanang element. Unsa gay na siya ng element? Okay, null set or an empty set. Okay? So sometimes wala nang zero katong duha lang ka braces, no? Kung ma-remember ninyo sa previous nato nga discussion. Okay, so sama sa gibuhat nato ganina, we have to look at unsang elements nga nasa imong isa ka set and all the elements nga sa isa ka set. Kaya ato na sila i-combine. So, you write down union of X and Y. So, unsa ang mga elements? Okay. So, the elements are A, E, I, O, U. Maybe you will ask, Sir, nganong wala tong zero nga na ibaglis or empty set? Class, if you remember previously, okay, naa siya giingon. Okay, kaning naka-line lang class. Kanang sa last. An empty set is a subset of every set. Since ang empty daw, subset na siya sa isa ka set. Pasabot, makita na siya permi sa bisag unsa nga set. So, kanang union ni X and Y, though walay nakabutang na empty set, automatic naa na siya dina. Meaning, tanang set naa jud siya empty set. So, bisag dili nato isulat, naa na siya dina. Okay? So, there's no need to write it down kasi that is understood nga naay empty set nga naa dina. Okay? So, ayaw na ninyo na siya isulat. So, this is our answer. Okay, last example sa union. So, we have set A, 2, 4, 7, 8. And we have set B is 2, 6, 11, and 12. So, you find all elements in A and find all elements in B, then you combine it. So, you will have the union of A and B is equal to 2, 4, 7, 6, 8, 11, 12. Okay? So, again, wala siya na-arrange. Pwede siya i-arrange mo increasing, decreasing order. Okay? So, you have 2, 4, 7, 6, 8, 11, and 12. So, ingana lang magsulat og union of set. Isahon lang nimo sila tanan. Okay? So, next operation class is what we call intersection of sets. Intersection of sets class,
Okay, the intersection of sets A and B written, if makita niyo ang sign niya class lahi na pod. Okay, AB is the set containing the elements that are common to both A and B. So common sa duha. The word and suggests intersection. So ganina or kung intersection karon, intersection is and na pod siya. Okay? So example, so para mas masabtan nato, we need to write an example. Okay? So, balik ko nato sa definition. Is the set containing the elements that are common to both A and B. So, pangitaon lang nato ang common sa ilang duha. Meaning, ang naa sa A ug naa sa B nga the same. So, isa-isaon nato na. So, 4. Diba napoy 4 sa pikas? How about 6? Si 6, napoy 6 sa pikas. Okay, napa ba? Very good. 8 and naapay 8 sa pikas. Meaning, these numbers 4, 6, 8 are common sa ilahang duha. So kung unsa ang common sa ilaha, that will be the intersection of the sets. So isulat nimo, if makita nimo class na apoy baliktad na U, that means intersection. So kung katong U ganina, union, baliktad na U nga sign, that is intersection. So you write down the elements 4, 6, 8. So dali lang no, di ba? So when you say union, pangitaon nimo unsa ang common sa ilang duha. So paano siya isulat? Okay, therefore 4, 6 and 8 are the common elements in both the sets. Okay? So unsaon siya pagsulat into Venn diagram presentation? Again, we need a union or universal set wherein sa universal set nata ng elements nimo dinha. So set A, unsang na set A? So we have 2, 4, 6, 8 and 10. And in our set B we have 1, 3, 4, 6 and 8. Okay, so these are the elements. So kung ato na siyang i-combine, tanawa, again, lain-lain siyang color. So ang pangitaw na to katong mag-blue nga area. Kung asa ang answer, okay, sa Venn diagram. I-combine na to. Class, unsay napansin nimo? Ang atong answer nga 4, 6, 8, okay, is naa sa tunga kung asa nag-intersect ang atong duha ka circle. Nakuha? Kung imong basihan, that area is the answer. Okay? Kanang naka-blue lang. 4, 6, and 8. Nga naman, tanawa, isubaya ang circle nga A. Di ba si A na ay 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, and 10. Si B pod na ay 1, 3, 4, 6, 8. Then, ang kanang blue kung asa nag-intersect silang duha, those are the numbers or the elements nga naa sa intersection nato. 4, 6, and 8. Nakuha. So, ingana pagsulat sa Venn diagram. So, we have another example. Okay, so if we have A, B, C, and again, naana po empty set. So, we have to find the intersection. Okay, look at the elements class, tanawa. If makita nimo class, wala sila'y common. So the answer is empty. Remember, pag empty, duha lang ka braces. So the union of the intersection of A and B is empty set. So wala man sila'y common. Okay? So ayaw mo ka-confuse, sir, wala man. Kung wala'y pareho, empty set siya. Okay? So, ingana lang siya. And if no common ang ilang intersection, okay, tawag ana is disjoint set. Again, pag nakay duha ka set, then pangitaw nimo ang intersection nila, after nimo pangita sa ilang intersection, then you find no common elements, then empty ang iyang intersection. And if empty ang intersection, okay, no common elements, tawag sa iya is disjoint sets. Okay? So another example, find if A is equal to 3, 7, 1, 5, 10 and B is 2, 3, 6, 10, 12. So find the intersection.
Okay, so again, you look at the elements nga naa sa imong A and B. Look for the common elements. So this time, you have 3 and 10. Naputay 3 and 10 sa pikas. These are the only common elements nga naa diri. Okay, so your answer is 3 and 10. Nakuha. Okay, very good class. I hope nasabtan ninyo ang intersection of set. Next operation is the difference of two sets. Okay, difference of two sets. If A and B are two sets, then their difference is given by A minus B or B minus A. So class, makita niyo A minus B or B minus A. Lahi na sila nga result. Okay, tanawa, A minus B is the set of all elements of A are not in B. Meaning, mga elements nga naa sa imong A nga wala sa B. Ang B minus A pod is the set of all elements nga naa sa imong B nga wala sa imong A. Okay? Again, to further understand this, we need an example. Okay, let's say for example, yun na kay set A na A, B, C, D, E, F, and you have set B, B, D, F, G. And you are asked to find A minus B. So again, according to definition, A minus B is the set of all elements nga naa sa imong A are not in B. So pangitaon lang nimo ang mga elements nga naa sa imong A, okay, nga wala sa imong B. Let's say for example, A. Class, element A, naa ba sa imong B si A? Wala. Since wala man si A sa imong B, that is part of the answer. Okay, so isa na to. Next. Si B class, makita ba nato dire? Yes, na ay B. So meaning, wala siya apil sa A minus B. Next. C. Naa ba si C? Since wala si C din na, okay, you write it down. Okay, next. D. Naa ba si D? Naa. So, wala siya appeal. Next. Si E. Naa? Wala. So, appeal si E din na. Okay, next. Si F. Naa ba si F? Naa. So, since wala na-find na nato tanang element ni A, so that's it. Diha lang kataman. So, your answer is A, C, E. So, A minus B is equal to A, C, E. Okay? So, nga na lang class ha. Ang mga elements nga nasa imong A nga wala sa B, those are the elements na imong need sa A minus B. Okay? So, therefore, elements C, A, C, E of set A are not found in set B. So, nga na lang. So, how do you represent this in a Venn diagram? Again, you need a universal set wherein na ang imong A. Okay, so that is A, B, C, D, and F. And you have B, D, F, and G. So if ato na siyang i-combine, asa nga part din na ang A minus B? Okay, asa ang A minus B? Asa ang ACE? Kana siya. So, sa Venn diagram nato mao na ang A minus B. Kanang portion lang nga asa si A, C, and E. Okay? So, take note of this class because sa next lesson we'll be dealing with problem solving. Okay? So, we will use Venn diagram in solving mga problem solving. Okay? Okay. Another example, B minus A na punta. So, baliktad. So, si B minus A. Again, ingon niya, tanang elements is set of all elements in B that are not in A. So, meaning, diri na punta mangita kay B, nga wala kay A. Sugda na to si B. Naa ba si B sa kay A? Naa. So, wala siya appeal. Next. Si D. Naa?
Naa. So, i-appeal si F. Naa? Naa. How about G? Okay, since wala si G, so the only answer is G. So therefore, element G of set B is not found in set A. So that is the difference of two sets. Okay, so in representing in Venn diagram, asa na siya nga dapit? Okay, kana nga portion din. So that is B minus A. Okay. So another example. Okay. So if A and B are both sets, okay, ako lang ang definition class po na ako gitanggal para mas masabtan nato. So we have to find A minus B. So again, from the definition, tanang elements nga naa sa imong A nga wala kay B. So si 1 and 2 are the only elements na wala sa imong B. Okay? So, wala na ako isa-isa class. Okay? Since kabalo naman mo, si 1 and 2 lang ang element ni A nga wala sa B. Si 3, 4, 5 na siya sa B. So, the answer is 1 and 2. So, therefore, elements 1 and 2 of set A are not found in set B. How about B minus A? Again, it's the set of all elements of B that are not in A. 6, 7, 8, and 9. So these are the elements in B na wala sa A. So that is equal to 6, 7, 8, 9. So therefore, elements 6, 7, 8, 9 of set B are not found in set A. Okay, so ingana ang difference of two sets. So class, actually you can replay this video if makalimot mo. No, I suggest. Okay, the last operation class is the complement of a set. Complement of a set, the complement of a set A is written A, then na ay murag kuwit sa taas. Meaning, A kuwit, complement na siya sa A. Is the set of all elements in the universal set that are not in set A. Okay, so naa na siya gi-mention diri na universal set. So we need a universal set. Example, so you have universal set is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na kay set A nga 1, 3, 5, na kay set B nga 2, 4, 6. So you have to find first A na ikuwit, kung si A na ikuwit, that is complement. Okay? So ingon siya pag complement is the set of all elements in the universal set. So mga set daw nga nasa universal set nga wala sa imong set A. Okay? So in this case class, para mas dali mo kuha complement, mura tag mag-flames. Okay? So tan-awon nato ang atong universal set o ang atong set A. Since ang atong pangitaan is complement A. So i-crush out nato na 1, i-crush out, i-flames nato dito kay universal set. Si 3, i-flames na to, and 5, okay. So meaning, mauni ang mga elements ni A, si 1, 3, 5, na makita nimo kay universal set. Pero ingon sa definition, set daw is the set of all elements in the universal set na dili makita sa A. So what are those elements na nasa universal set na wala kay A? So these are 2, 4, 6, 7, and 8. So meaning 2, 4, 6, 7, and 8, okay, therefore elements 2, 4, 6, 7, and 8 of the universal set are not found in set A. So mura kag nag-flames lang. So paano siya represent into Venn diagram? So example, you have these all numbers, okay? Then need natog set A. Set A is 1, 3, 5. If napansin mo class, nag-move ang mga numbers because gisulod na nato si 1, 3, 5 kay set A. So asa diha ang answer?
Okay. So meaning kanang blue, si complement A is 4, 6, 7, and 8. Kanang naa sa gawas sa imong set A. So these are the numbers 4, 7, 6, 8 are an elements nga wala sa imong set A. Okay? So next, ang gipangita class, ang gipangita next is find B complement. Again, let's do some flames. Okay, hawad mo ni mag-flames. Okay, since ang gipangita nato si B man, you crush out 2, then 4, then 6. Okay, so wala na. So unsay nabilin? 1, 3, 5, 7, and 8. So this is now the complement of B. The complement of B is equal to 1, 3, 7, and 1, 3, 5, 7, and 8. So therefore, elements 1, 3, 7, 5, and 8 of universal set are not found in set B. Okay? Next. Okay. Ang this time class, ang ipangita is complement ni A union of B. If mapansin niyo class, naka-parenthesis si A union of B. So di ba asa ta mag-base ato ang complement, mag-base ta sa atong universal set, then mag-flames ta. The problem here, wala tay union ni A ug B. Unlike ganina sa complement of A, complement of B, naatay set A, naatay set B. Kung wherein pwede ta mag-flames dito, mag-eliminate. This time wala ta union of A and B. But naatay given nga A and B. So first thing that you're going to do is you have to solve for the union of A and B. So tapos naman ta na, no? Kabalo naman mo again. Unsa ganang union? Okay? Union ni A and B. So balik na to. Again, this is a union. Paghiusa sa tanang elements nga naa sa duha ka set. Okay? Mao man atong gi-discuss earlier, di ba? Ako lang gibalik. So what is the union? So the union is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So this time, naa naman kay union ni A and B, diri na ka mag-flames since ang gipangita is complement ni union of A and B. Okay? So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So unsa nabilin? Nabilin is 7 and 8. So meaning the complement of the union of your A and B is equal to 7 and 8. So therefore, 7 and 8 of the universal sets are not found in set A union of B. Okay, so class, that's it for today. So the operations of set, we have union of sets, complement of sets, intersection of sets, and the difference of sets. Okay, so you have to answer your module class, okay, para ma-practice mo. Kung makalimot mo, you go back with this video and tanawa ninyo kiunsa. Thank you for watching, guys. I hope and I pray na nasabtan ninyo and this video naka-help sa inyo ang module. Again, if you like this video, you know the drill. Tell your friends, okay? Para maka-help po sa ina. Okay? Again, this is El Maestro. Thank you for watching.